Apa mau sumbangan, Nak? Oh. Oh gitu. Oh. Naon saudara? Biasa penyakit kamu deh Pak. Kunaon kan? Tulisan. Tulisan. Oh. Tulisan. Saurna kamari eta naon teh burut. Burut kayak teh nama. Oh, sampai. Kira disuntik kabeh. Burut mah gampil. Oh gitu ya. Saya tuh. Mohon. Beli badai bakso tahu mangga. Ngaco. Hoyong? Gimana teh? Ah, kalau itu maka boro-boro kan bakso tahu. Ah. Naon Kang? Tapi di sesuai. Ada mau BPJS baca Kapolsek. Ya, udah. Salah ya. Salah. BPJS kudu ke kantor pos. Ya udah kok. Terus yuk ke pasar we lah ya udah mah. Yuk. Kita kunaon, Pak? Iya, iya. Oh, kering araruna, tapi pas asup ada dokter anu di Panariksa emang bener dia udah jalan. Enggak kudu jelas-jelas dokter lah bener. Oh, bener BPJS kurang mahal. BPJS mahal. Kayak ente kunaon? Jangan. Yuk. Bisu.